Iri kuri iki makuru kandi cyatuga ko umugore wari mu nzu n'umugabo we ngo yasanzwe mu buriri yapfuye. Ni Muhanga rero batwiga kwitwa Rirabo Francine imyaka 40 y'amavuko yapfiriye mu nzu yarimo n'umugabo we wavuze ko yumvise atangiye kuruka agira ngo nisindwe aramuhunga. Urupfu rw'umubyeyi Rirabo Francine rwabereye mu mudugudu wa Gitaba akagari ka Mbuga umurenge wa Nyabinoni. Bamwe mu baturage bakaba barabwiye abakuru umusege kwiyurira Rirabo Francine bamusanze mu kabari arimo gusangira inzoga n'abandi bantu bagakeka ko arizo ntandaro z'urupfu rwe. Hagati rero umwe yagize ati rwose yatashye asa n'uwasinze. Turakeka ko inzoga yanyoye zitari zujuje ubuziranenge. Icyakora umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyabinoni Ndayisaba Aimable avuga ko nta kimenyetso cyerekana ko inzoga uyu mugore yanyoye arizo ntandaro y'urupfu rwe kubera ko yazisangiye n'umugabo we bari kumwe bakanatahana. Agira ati rwose amakuru dufite avuga ko bageze mu rugo bakaryama hanyuma umugore atangiye kuruka ku buriri, umugabo abibonye ahitamo kumuhunga ajya kuryama mu kindi cyumba. Ndayisaba avuga ko Rirabo Francine yakomeje kuruka mu cyumba yari arimo wenyine kugeza nyine ashizemo umwuka. Abantu mutabonye zino video ngiye kuvuga kabisa munyandikiye kuri WhatsApp yanjye ubundi nzibahereze. WhatsApp uri kubona kuri screen yawe. Abantu mutabonye video y'uyu murundi kazi, abantu mutabonye video y'umuramyi, abantu mutabonye video za Baritazari, abantu mutabonye video za Emeline, abantu mutabonye video y'uyu nguyu yitwa Jihana, abantu mutabonye video ya Diane kabisa. Izo video zose ndazifite. Abantu mutabonye video y'uriya mu Minisitiri w'Urubyiruko muri Uganda, umva n'izindi video nyine munzi z'abastari nk'uyu murundi kazi nawe ino video y'ideri gihanze vuba uyu nguyu uri kubona nawe video irahari. Izo video rwose mvuze nimba utarazibonye nyandikira kuri 07793417 ubundi nziguhereze tu, ubundi ukande subscribe ubundi turye shoretse go duhurire kuri WhatsApp kabisundi ngutemo. Hagati kandi ngo hano mu mujyi wa Kigali abagabo babiri bafatanga udupfunyika tw'urumogi. Ndababona hano rwose bibereye mu ipingu ndetse n'urumogi rusutse imbere yabo rupfunyapfunyitse mu tuntu ntazi. Aratuga ko polisi y'igihugu ikorera mu mujyi wa Kigali mu ishami rishinzwe kurwanya ibiyobyabwenge yataye muri yombi abagabo babiri bakekwaho gucuruza urumogi. Aba bafashwe kuwa 26 Nyakanga n'ejo bundi bafatirwa mu murenge wa Remera akagari ka Rukiri ya kabiri umudugudu w'ubumwe. Umuvugizi wa polisi mu mujyi wa Kigali Chief Inspector of Police Welarse Gahonzire akababwiye ikinyamakuru umusege ko umugabo umwe ari mu kigero cy'imyaka 24 naho undi ari mu kigero cy'imyaka 27. CIP Gahonzire avuga ko abafatanwe udupfunyika 274 ndetse na kimwe cya kabiri cy'ikiro cy'urumogi rudapfunyitse bakaba barafashwe barutwaye nyine kuri moto bakoresha barutunda. Agira ati abasore rwose bafashwe biturutse ku makuru yatanzwe n'abaturage ko basanzwe bazwiho gucuruza urumogi, bafatiwe mu cyuho barutwaye kuri moto barushyiriye abakiriya babo. N'amakuru agiye soka mu bitangazamakuru bitandukanye ariko nkwibutse ko École Royaume des Enfants yaduteguriye cya kintu bise colonie de vacances. Ni gahunda nziza cyane bise colonie de vacances, ni handi baba bari kumwe n'abana muri biruhuko. Abana urabizi ko abana batitaweho ngo bashyirwe hamwe baganirizwa bahabwa udukino baba bari gukina barimo kwerekwa aho isi iri kwerekeza. Abana bashobora guta umutwe pe bakajya mu biyobyabwenge nk'ibi ngibi cyangwa se ababashuka bakababonera hafi. Ariko nyine muri École Royaume des Enfants babitekereje none kuva tariki ya 13 z'uku kwezi kuzageza ku tariki ya 14 z'ukwezi gutaha kwezi kwa 8 abana baba bari kumwe nabo kuva kwa mbere kugera kwa 4 kuva mu gitondo kugeza nimugoroba. Hanyuma kandi mu munsi y'imyaka 6 bararyama kugeza kuva saa 7 kugera saa 9 kandi bakira abana kuva ku myaka 2 kugera kuri 18 aho usanga abana bari mu kwiga karate babigisha koga imbyino za gakondo n'iziki gihe barabigisha. Hanyuma hari imikino itandukanye gushushanya gusoma udukuru amateatre STM ndetse n'ibindi byose bafite n'abarimu babizi baba bari kumwe nabo kabisa bakabafasha. Nta kindi bisawe ni ukujyayo hariya mukavugana ubundi umwana wawe ukamushyira ushaka kwemeza ko azajya haba umunsi umwe 2 se 3 icyumweru cyose se cyangwa se ukwezi. Hagati rero no kwandikisha abana bazatangira amashuri muri Nzeri 2026 tukaba bikomeje bakaba bakira abana guhera ku mezi 6 y'amavugo kuzamura. Nyuma rero abasanga mu karere ka Kicukiro umurenge wa Kagarama akagari ka Kansere y'umudugudu wa Bwiza bahamagara kuri 0782559988.
Airtel nayo yamaze kubishyira ku rundi rwego rero kuko gigabyte 45 ku 3,000 gusa mu gihe uguze ukoreshe Airtel Money urumva ko ibintu biroroshye pe. Aha niho turimo kugurira twese, nawe ndagushishikariza kugurira aha ngaha, urumva ko ibintu rwose buse nkubwira iki icyo utari kumvamo ni iki wowe. Ikindi ugomba kumenya kandi nuko Airtel mu guhindura ubuzima bwawe iragufasha. Niba wishyura uvana ku muyoboro uwo ari wo wose cyangwa se banki iyo ari yo yose ushyira ku mucuruzi ukoresha Airtel Money, nta kibazo na kimwe kizamo cyo kuvuga ngo hari amafaranga baragukata, nayo ni zero kabisa. Baravuga ati code ni code. Urumva ko ibintu ni byiza kabisa, ibintu byagiye ku rundi rwego, nta mpamvu yo gukatwa kabisa. Amafaranga twakatwaga tuzakoresha ibindi. Umugabo unywa dunda ubwonko ntabwo aba akiri umugabo. Aya ni amagambo ya Minisitiri Kayisire kabisa ndayabona ku kinyamakuru Igihe.com niho nagarutse. Batora ku munyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu Kayisire Marie Solange yabwiye abaturage bo mu karere ka Rwamagana ko umugabo unywa inzoga izwi nka dunda ubwonko aba atakiri umugabo bitewe n'uko ituma atakaza kuzuza inshingano z'urugo zirimo kwita ku muryango. Asaba abaturage kugendera kure inzoga zitujuje ubuziranenge. Ibi yabigarutseho kuwa gatandatu ushize rero ubwo yifatanyaga n'abaturage bo mu karere ka Rwamagana mu murenge wa Nyakariro mu muganda rusange usoza uku kwezi. Minisitiri Kayisire nyuma y'umuganda akaba yaraganirije abaturage bari bawitabiriye, abashimira uruhare bagize mu kwiyubakira igihugu cyabo. Akomeza agaragaza uburyo inzoga z'inkorano nka dunda ubwonko zikomeje gushyira ubuzima bw'abaturage benshi mu kaga bikanabangamira umuryango. Ati rwose umugabo unywa dunda ubwonko ntabwo aba akiri umugabo. Umuntu uba warabaswe n'izo nzoga akenshi atakaza inshingano ze zo kwita ku muryango, agahora mu makimbirane bikaba byanamuviramo uburwayi, urupfu n'ibindi byinshi bitewe n'uburozi buba buzirimo. Minisitiri Kayisire akaba yarakomeje asaba abaturage gufatanya n'inzego z'ibanze ndetse n'iz'umutekano mu kurwanya abakora izi nzoga ndetse n'abazicuruza. Anabashishikariza kunywa ibinyobwa byujuje ubuziranenge mu kurinda ubuzima bwabo. Hagati aho kandi hari inkuru mbona, hari ifoto y'umuvugizi wa polisi y'igihugu aho bagira bati voransi yawe uyu munsi. Vora ya indi nyine dufata dutwaye imodoka ira niyo vora. Uyu ni ACP Rutikanga ku bantu baba babyukanye hangover. Niba uzi ko ufite hangover ariko bundi wananyoye inzoga ntabwo vora ari yawe. Aha bagiye bati umuvugizi wa polisi y'u Rwanda ACP Boniface Rutikanga yibukije abanyarwanda kwirinda gutwara ibinyabiziga mu gihe bumva bagifite isindwe ariyo abandi bise hangover bitewe no kurara banyoye inzoga. ACP Rutikanga yabigarutseho mu butumwa yanyujije ku rubuga rwa X kuri itariki 27 hari ku munsi w'ejo, aho yibukije abantu gukomeza kwirindira impanuka zo mu muhanda cyane mu gihe bamwe baba bakiri mu munezero w'ibirori byo mu mpera z'icyumweru. Ati bamwe turacyari mu munezero w'intsinzi, abandi bo ingamba ni zose, ubuzima bugomba gukomeza. Niba umutwe ukibyina indirimbo z'ejo nijoro ubwo ni hangover babwira, birakubwira ikintu kimwe gusa, vora si yawe uyu munsi. Ubwo niko bimeze kabisa, vora si yawe uyu munsi. Niba nawe uri kumva zakira dodora mu mutwe unone aha ngaha ukaba uzi ko ugiye kwicara kuri vora si yawe. Baramutse ariko? Yaramutse neza. Abasinzi ubundi ariko ubundi batwara imodoka. Nanjye ntabyo nzi nibaza.